E huri ana te tai, mo te anamata o te pōta o Whakaraupō, ko ngā rūnanga e toru e whakatere ana i te waka kei mua i te aroaro. We've been engaging in conversations with DP World since August 2024. We've been negotiating our bottom lines, and so we are excited that it's going to this next stage. Ko te tūtohu o Tōnui, ara ko ngā rūnanga e toru o Ngāi Tahu me DP World, kia whakatūria he rangapū mahitahi ki te pōta o Whakaraupō. Hei tā Tākuta Liz Brown, mā tēnei tūtohu e pupuru nei i te rautaki huarawa o te hāpori mā te whakatū hononga ki te tautoko i ngā whakarato o te rohe. We have developed a series of bottom lines, so those have been negotiated across the three rūnakas around environment, social, cultural and economic. So there is a current plan put forward by LPC around reclamation, further reclamation, and particularly Te Hapu o Ngāti Wheki, because it's within their takiwā, have been very clear that they do not support reclamation or any further reclamation. Hei tā te tūtohu, ka mimiti haere te pēhanga ki runga i ngā kaipāpātanga mā te whakatū ara ki te whai pūtea mo te haumitanga ki te pōti. Kia kaua, e whakawhirinaki atu kia Christchurch City Holdings Limited, raiwa ko Lyttelton Port Company. Ki te kore he tauira hou, ka ruku atu te haumitanga ki ngā pūkoro o te hāpori nā tērā ka hiki haere te pēhanga pūtea. This is not about selling the asset, this is about leasing the operations of it. We have been clear as part of our expectations that people's jobs are maintained, but also there's significant opportunity for upskilling as technology increases and develops. We would hope that our people are upskilled to be able to operate in that new environment too. He mahere whakawhanake mō te pōta kei Whakaraupō. Ka mutu he 800 miriona tāra te utu. Ka noho māwehe tēnei mai te tūtohu hou o ngā rūnanga. The 800 million is what is proposed for the reclamation project that's currently on the table. Whether that is the final way that the port develops is still part of the due diligence that needs to be undertaken. Kua tukuna, te tūtohu o Tōnui ki te kāhui o Christchurch City Holdings. A e tāre ana te wā, ka kite ina ka mana tēnei I raro I a Tōnui. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.